se sola mal ungil ko pasangay amil kita sin mergida ada belau rokui sola ungil tutau ma ungil ko pasangay mora tirgel cook on the other side of the world la set tok la ada belau akimni announce tel talk show ahead of time to mi am na tunin mi ngara Bay Area madirek ngara New York ma Florida madirek ngara at Taiwan lo reng setiap program ngara huriping worldwide au mese reng setiap program eso la ko mga tringi me tilgi akapala sa sem lagi tilgi technical problems tilgi face no dia hasbam start exactly 3 o'clock di kamamtian la siga problem bagi na solve pringi kamamtian ngara eso lang me ko ay sirmiu ikagi del ngaklel ngia tirgal team la Ministry of Justice ang atyang el momsada gel ku litel Ministry of Justice di awera de borse em bodomo ra program bergid so akul ngwa gel ngumsang amasi olkri le ngwase ma pol lolulu el meskita kadevang lungu el momokrar gid tiagi del talk show la lorur ngia Vice President maratan matalwase marsi mai kamla iforka sala kulir هذا بضت الأكل طلولو هذا ملديوس الغربة بالوارس يمرا الغب كليان كليم وغوليان كليم يمرا المساولي إذا مرات مول إكلول بالتيجرين مغرا الشرقاو يمرغار السوال بمرا الجل ترغوك كرتيال توك شو ولغي تاتوغو بيت ستلغ التغات المراروغ الآذ التيراتون إن لورينس وبنترير ما ذلغ أكلير إذا kamra masao lagi bil bang serga wemring asule lulu ay garogu lebang lang alye mal Yesus Kristo lo sa belam amen amen okay atalo se solang me bok introduce tirgagi del la Ministry of Justice ngatia ma kanbangelo sa Vice President langi yapos kir magagi del ngatia la mal to ka ba pil ngal dal ma ko sa sila mal to ato gol bolo sa di important the holar tirgagi del arba adra kabalment merabuay mong most of smart up talk ligagi del in question issues mong most of el address solar adra mo tangay la omral wasal sugumar adra mo tangay talk talang tangil ti Ministry of Justice eng mo sa problem sergit ngak mo ger ngil giret sel mo ger director akon el giret sel September requirement transit bill tagigi del lang abo o eskatir met mos is mother mergit ma direct to registration ang ngel lu ang aralan elang lo la ba to question direct mo okay mang di kote sola me epok hotel al to rengara ungil teriat sil selmora a president ma direct obgul belau arklay ma ipedul ma obgul belau rokui ma president tra senate el hokos paules ma speaker house of delegates el Anastasio malungil itasil marogul adar belau lo rengso mesetiang ngar atsel Michael belau manungil itasil selegor ko meurogui au bengeder al sil ngar tiang alom tera Ministry of Justice angania Vice President and Minister of Justice el udu sangabau senior esola angania Director Bureau of Public Safety Ismail Agwon Director angania Chief of Staff to the Vice President Roxanne Balesam my special assistant to the Vice President, Marcy Olgril, and last but not least, our community advocate, Shelly Remangsao. Did I say it right? Okay, tirget tay meral ngatia di imos alet tiradi dirogul. Tirga angaw ga hindi ngakadi ako mesra gender, ako mesra say performance and accomplishment ardil matsan di hammer. When I was in the military Vice President, my boss was a woman. Yeah. Was a woman, so I don't have no problem with that. Okay, thank you. Okay, anyway, malungil itasil sa mga gidrogu, yagudo siya Michael Ngunmora, Vice President, balo mora program regional itasil, Vice President. Oy, madam malungil itasil se tuli kamaral masaw lakmal mrenga sulemel artial mo sabela obisra Vice President ma Ministry of Justice el mel mo matul el girela urerela igal tablol obis ang kura katingal ngarting tuli ma di klutel mo oisoy saigel greetings el blam tong pol sebekal lolwel camera ay betul ma warm greetings el mora ay betul ma raklay ma bino ma ebi raklay mora President Whips Junior ma rokul ministers sa cabinet ma rokul nga executive branch mora tidak olbida kalula representa Senate Baules
Rohul Senators, mora Speaker Anastasio Marohul la House of Delegates, mora Judiciary ra Chief Justice Ngiray Galaw, dinakal mora State Governors, legislators, Marohul other belaw kaman misula te al musu edalo gyutyang mga tuon mora adal ngaray krel belaw, marang sila belaw. Akti neswa kal open by saying wasisira ang president tamle sign the executive order almle create the imo al Bureau of Public Safety. E osi sa 7 al division sul mosoy sa alsil. Mang director ako na mo sa mga datuod kinelse akti so kaluay silwasay ay imlora Ministry of Justice sa July 21, 2021. Mang mo will be celebrating our first year of Ministry of Justice sa July 21, 2022, which is coming up Rael Alzamir. Makadiklutal mga sulem, agtagidal tial. Hello nga lalo. So lang Rael patol question sul mola bal obo moger pik prosegue dara opening pol sa betal continue uli. Okay. Galing siya Vice President ng lalo. Dugok mo lamang ialog Okay, anyway. Sige, tuloy na. Walang si. Oo, ma'am, answer sa lo sa ngil ko ngil tasil sa karga lo kasi ngil ko basta ngay tasil sa. Leo lang mo. Alagang area ko sa loob ng tribo ka. Oo. Ngari question mo laban mortial show. Ngari pala si tribo para ko ra. Okay. Okay. Madam pere haligi mo ma programa por nga ke rekawe ko tira switch o ngere okay. Okay, madam wase sola buai Vice President dalam letiang direct so the AG al may ding ani at sungul mo na at may or maybe some other time like direct mo offer ko may mo spell ko smada ikan mo rapuai hindi Samel mo cover I get Rohul Samel cover we will say get them open for questions and answers Ms. Samel no tua karbam sam oy mal masaulit tuli ako amalat kulwasin sa edal mamsti ate alam to kurak mo ayelo rioro longot mok algil la Ministry of Justice mo bisa Vice President mo to mo may understanding ergid era wala mo ra kerma angir okay mendik pa sa te ala ilal ma Director of Public Safety Director Ismail Aguanel by the way tansyo biringi happy birthday. Okay, temela pulisuy magi malungil tamel kimi. Ere ka mo itakla imoralita kara uri birthday show. Okay. All right. Kamsa te ala director ako misel ko mo ora so diesel taleta uriol lol tawtrin el ang legay gid Rohul 7 divisions. Sel identify gid 7 divisions sel ngiam la morweb ter eungel ti gid el Bureau of Public Safety hindi imong di imol Bureau LR Ministry of Justice niya ungararing. Okay. Madam Vice President, Mr. Diaz, mga tiral listeners, mga ngilalalu. Yes, mga kamla mo 20 years of police ba Blue Vela. Makmlar tiara ngaramong mlo director of police, mlo drug enforcement. And then naglilut ng mga director of the police. Narsel Transition Committee lagi del President Surang Junior. Naringay gigi del issues, will point out walang no challenges. Sorry al streamline el lut el mut el rulit el police mo bol arong le dita mukte garingi sabihin mo to kala le selem le present situation awal lol lomir kumamal mo kakaroon sa bureau, sa agencies, mang walblo makasal bulis, then already mal specific task ka. Mang laringay gigil experiences na past the Serral Dil Imol Bureau, batokol divisions. Mang golam leswal masid, let's go back to basic. So al time na kanam na sois 2022. Ang mga director last year, February 2021. Agi malmol, maloryo, malang, improve regularly the challenges and hopefully translate and improve our services. Salamat ko challenge ka ma'am, data and statistics back up ay gagi
Lurior, malum legal accomplishments, malum legal improvements. Agidil ko Lurior segit, so if you ask me for a hard copy, legal facts, I need to go back to the manual. Magyotov des amil support tagal. Hindi ako maladra blo, masisid spirit ra Bureau of Public Safety, Ministry of Justice all time. I think it's an improved sense of secured and safety. Say agi overall 7 divisions, 7 chiefs, maarang lela bler bulis trial malwal beringi improve beringi logi utel o tutel alla masel logi lang gala community migrate programs mara proactive part of policing, which is community policing program. So sige na ako la di kadebot summary na amokte ko maudio al time maral mo. And I hope como masel ko mamil malang at masigi maral lortaw tetial moktegal improve dal safety ma security ra kidal other belaw ma other care belaw tell other belaw. Okay. Solang ariya questions le gor kami di halapon mereka beklat solay put sa mora individual questions Okay. Next person. Sir, mamo nga Chief of Staff. Chief of Staff. Okay. Okay. Thank you, Tuli. Malungi litasil sa muraro ko yung listeners, malmasaw tulig at talteal. Blila Police Ministry of Justice sa tarakot tal labrada where sel safety ma security rastal ada nga imori tray gidel ada lorior. Al time ng 205 al police law enforcement officers sa Blila Police Ministry of Justice. Officer Vice President ta 11 our staff ringi. Kada dire kal manay ko si ngela Vice President tendire kal lo mesra or tela NEMO National Emergency Management Office. Mang dire kal suadalo ay set tuli kal wase sera ko talo mosois province tagid ko nga Vice President since July of last year. No sabi the lulturi sa gidal executive order President urangali sel nga organizational chart tra Ministry of Justice. Alingia head alingia minister emorngia segidal Bureau of Public Safety longar anya Director Agon selngia Officer Attorney General longar anya Attorney General Ernestine Ringi mga kal Chief of Staff ngar say madire kal Cell Office of Professional Standard al gidel ngarngia Director Ringi madire kal Office Public Information Management lengkloa gidel al adu labangela community ma public regel rural dong smokla mang tagidal evangela Officer Vice President ang mula sa edal dire kal nga adalo koramo ol nga sir sa idal takora information management tama dire kal takora information dissemination and more public dire kal lamorngi sa idal dulaseng Officer victims advocate o iling patokal time police respond to cases marokong deal with the enforcement trala almiltamal this engel victim or sa gidal situation na gida dal dire kal help ring mang sel moment sa gidal organizational chart of la policing ang wayal patokal obvious maliwang unit al sel tel Ministry of Justice ang nga adra al sel gidal lo mes sa tigil set of victims o man sa edal dire kal mo ko makay gidal mo telel maybe at some other time aling maral patokal talang tangil telurior dira kal koradim le swakalo ay selwasay since Vice President tama directoral started tamra la directoral alwase kadamra uspera human resource pada polungi la were de ultuira adal tiro orior ma Vice President every Monday nganya meeting ra MOJ leadership ragim ko talomo emlo o mesage gidal gidal katmagil ramre adal time mang since gidal mere lang ra walel gidal administration ng mo about 30 meetings sa lakat mo in those meetings ng oban gela director mar chief seringi mar AG malas malosi grawing mo tetela rior tira kalmla sa bari del gora akut makrisel dula sa good steward award al di with in house ito ta encourage trial otherwise sebo mungi lawyer ayal division kami our chiefs kami mo recognize kami ma chiefs kami usi sige del recommendation al mora director ya